Yamamo akwaba. Tumekane share ye. Ewo Facebook no so a. Na ye DLFM 106.9. Champion tell adamenti. Kase bone humfoni any video sa wudo nyina twegu a. Ubenya bi na wahwe ede amayen. Ye sha kase bona se ede afri apomoden sensemu. Na Ghana mampanin John Dramani Mahama ede rehwemu nsem ede atudwa se. Yanka nkyere nursing trainee adusuafo nyina sem. Aban egusen hyehye pe beboa pa na wonom allowances ahodo a abadema wonom bosumbia da no ebi nkam na dada aka mu nso aban betua ne kama ema adusuafo yi enim ayesede sede pama adusua akonkan de ama wonom Ghana mampanin de said to dwa endra ya wata na eye kotonim abosome no ne da na etoso aduonu nkron emfimpim mienu ne aduonu numu emra na thank you to dwumadi a okoye ewabunu East Mountain eno ko PM College of Health eno wa Kentampo eno wabunu East Mountain Ghana mampeni din semwe editu dwa na Ghana mampeni ka semu eno wo kire mu sem yanka nchadifo edusuafo ne sem de enti anamaso ema nursing trainings mo allowances ne ma ye ni nyina ne sem aban ba ye watena se ayenhwema hunu sem opese se de abosum bia du a adwumayefo akatua efa aye accountant anase control accountant general for account ma ne ba no obi ansaka ne sika no opese ya sabe pepe ompese obi ala wane beduru ho na mo no bosom beso nsanka yenti wahyehyɛ ne makama pa e beboa pa na bosum bia du a nursing trainings allowance no obi abesa ne obi ansa beka ne sika be ya ne gisempam na Ghana mampeni nsan wetu dwa pena dusuafo nse we de yateda na tadwufo wa Ghana mampeni ya da wase o mampeni we de ebi nkwa na bi mabrevi se ye ho papa ye pa na nso sa ne motu a watwe ye bom pa ma se obenyina che na da so a waso no abam na wane bosum bia du a yen se beso so mo de Ghana mampeni ka se mu no de nsem sei ene tu dwa. And on the issue of Alawa, DLFM. Thank you. I knew this is the response Alawa is going to trigger. Let me assure you that the minister has made adequate provision in the budget for the payment of allowances. And the allowances will be paid from January. And so you'll get the arrears. When we pay the allowances, you'll receive the arrears. But what has delayed it is that the minister is putting in a system so that you'll be paid through the controller and accountant general. So that every month when workers receive their salaries, trainees will also receive their allowances. DLFM 106.9. So when that is done, you receive your allowances every month, and then we'll pay you the arrears from January until the time you started receiving the allowances. Any awuti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama na Sikapa mo fa asefo nka. Oh, Omani Agyei. Sao. Emra Ghana mampeni boss woni TTV. And on the issue of Alawa, DLFM. Me mo fa asefo ne obo ala wani di na waku wo mo kura o. Masa. Ya minsha nursing training for no. Sika yankwa yanim. Yantua kasia bone so na chese ofanko baria kwan no ekosinsan wamu de sese no enye kra sa project no acheye papa na kwantufu efa so echirema ekwan no esan so mu nwie ye nti traffic anetimi esiso sanso ana mfutro nso say aye kwan yi so ma na abomode afaka edi free nsan aye amasaman edi kofasa peman media edi konsan wam junction dia ubedu junction so na chese o kala ni na etimi asesa na de atwa mu nsuru mu kra ye portals e wo honom onam so na wo so cha asane awate asi so no ni na ekwan na enye ntia na so wonam so na so nkita nose mask na so handkerchief dia ana huni se wo kofie na o se ko pedro bi no mesan se tiyale pa ana wafa edi ama ho na bra mu ne ye di o kasebo etwetwe nkomo na ye ahyenkafo ene omo amotena eye ka nim bi su kirema omo ka asini na atimi asese esan se kwan ne nye obefa kwan yi su na o ka woso sa bedu baby kra na o tai no etu a chese ha o ma adwin ye papa
de bia was some shops no mo shop mo shine no esan say kwan no enye into mo sra ban so mo dia no meye kwan enfem ma wom sane be ye omo nsa kwantu omo tu no ebetimi aye kama e dia ma wom omo sori anopa no mo hu ni so omo kofa sa kwan ni so no mo yem na ehye wom se insuo to na adane asem sa so na wia so ba omo hu de omo nyi omo nti nke be yanka ban enya kwan ni tentem enfem ma wom Adwoa no de gugu so apiepie nti o ka no na mo akinkin pao edu ba bia na ka no be ase be road no 5 nya obia efo ba bi no bi ko fa bridge ase just it's scary okay nti e be say akwan no ye nyanya ya o mu nya so yi at least o mu gaso a e betimi afa so o di ase na we dem futuro any Adwoa enye kra nye ba bia o fa so pe Ofaso amwonde ma mfo mkofa biade banyamisha ombe yare ade titi kan total and crusade na mo e kwa ofele o chibo ba fie no achi yawo ya enso to eno access road no mayama eno asay the access road na ye be yitu small car big car ra upita lo ka wa ya na aha no mo ya kakra na so masa abe blocking na po ya boys na ye say ne cars beti ya because traffic na wa hana no di ba omo be blocking je say any omo kan omo nti ase nti na so ma block cars na block wa na we say say yi e ma mo be dey e be timi ko because e ba za da bia wo ko bia wo timi ko kwan na block so wo do ni ko hwe ase ho no ma erosion na yi kwan ni nti even can put a load private than sa no pa be see the same thing see car than e ho no omo ye kwan but at least access road no mo dia maye omo wo mani nkomo say the big touch ma wo so a omo ama me ya ye ni option bia dan say be be way to main road no mo ye gates ni enya adwuma it is ensuo ni to a ebufa e kwan ni mo nyina e na say anya flood e witimi car pra wo kwan no wa fa so ida so be sheka tema na say na atoki no so mo ye kwan ni omo mani nko no me gates ni emu say ensuo to a e wetimi aflow you all right mo ye e kwan access road na e dan nje no o be ye ni ye ama Sankafuni nyina o mafa so e do mo jan sa o ka fiti to ma e ko ni na kwa ni na ye e bi sa ha nti ye pre mba cho tira me kana se enti won be ye ni ye e no se wo mo de be bu wo no o mo ye ni ye nja e nti na so a ye so ye be ya wo den ye ri peta wo ni na fe se na be ya gas ni be nya kwan afa ye re fiti be na bo sumi nya ye ko so a ye kan kwa ke kudu ase ha na ye ko fa bi akọ ti le ni so na o kwa ni ye kura e no mo de anya be bu wo Oma ya wo mu jele nso to na ahono tika bia ntim kwantima na aka ha no so hala ko metima fa nso mo block ya no se bia ka wi anko nti ya ho di me bi ha se bia ka so metima fa o metima ko na traffic ni so ati ngere se so ko me ya se ha no ma se ka metima fa o ka metima ko na traffic ni so ati ka bo fa so na be hwe ya tan ka no ko na aba so ka so le fa so ni ya ko to ko isi bia no be ko to ko eni ya uti ye eya hyenkafo ne akwantufo mo fa ye ofanka oba wi ade konsan wan kwan so no mu chema ban bomode anonya kwan no emfa ema wo yanto akase ebo no so ne yenyira mo ewo nkrabompure mantam a na nkra efiri asoye a ehwe nkuntabuo so ede ma oman Ghana ede nsem aba bonten echiremu a oman ya yatimene se wupenipaku a wono moje katasose bribe power manyimu a didu na eye mema ene mana ekoya kituwa bi na nka ni kiremu sem wo hwa mpanimfo nhwema hodo o maye na abebedade kiremu am ohamu chichemu aduonum num akiripo ensom eye nipa hodo a chese ne ebiribi adunam kwakopa adwuma ewa ban nwumam ene nwuma hodo mu a emfimpe mienu ni aduonu enan mu a enimpa nsia wuyi wa mu gina ba ku bia no etimi etua bribe kata so said mo obi ansa na wanya kwanya atuma kwakoye adwuma ne gina mu ede ma ohamu chichemu no edun watwe ekiripo enan ene nipa wuyi nipa nsia bia gina ho ma ba ko etua bribe ansa na empanifo etimi afada adwuma na mpanifo akire mo maden ene adehye bi etwetwe nkomo e wotete fon so ene omanga na mantam ne nyina dunsia ne nyina mu a nipa mako empem som ahamienu ene aduanan enwotwe 7284 ene ya nipa mantam mako dunsia ne nyina mpanifo na mtwetwe nkono mu kire mu sem enipa agya tum se ne mema no ohamu chichemu aduasia enwotwe akiripo miensa 68.3 eye memo mba madia edukata sese edima obi ansa na watimanya kwanya akwakosom ewo manyim sanso na mema ema na nso ya hamgichemu aduasia baako akiri ponsom 31.7% ene ye ma wonom etuatua
kata so se ansa na manya kwanya etimi akwakoye adwuma o man Ghanam titiri ne abanyuma nim na mpamfo akire mu a enema wodo mutua ne bi titiri no eye sika ne oha nchechemu aduowatwenum akiripo emienu 85.2% eye sika sama amanfo agye pam dedi ho bio eye nuane kwasi bone beka ne se food enuane so amogye o afi so anomode drinks empenifo agye bi ansa na Ghana na anya adwuma akwakoye dedi ho bio nso ye animals emo anyamwa ne mponche kwakuo osua adwe empenifo agye krom hanam ansa na kwabra na adwuma ye de twato anso ne wa sa de wunim dada ne nsuhum nsahwam se ya ne sa wo yoba aba wo be ya na sa wonye wo be ya de ne bre na agya boko na me ma adwuma mfa ma na ode a wa ya na agya no so pa adwuma ntini wa biem na kire din wa mu kire ma sa na ekoso aman mu a emema na hura dikan oham chichemu aduosia nwotwe akiripo miensa na ekoso am na mu kire se hwima beto bia kire mu se wukọ emmea hodo bi se kura kasie mu a omahuri se kwam oham chichemu aduosia enan akiripo miensa 64.3 ena ye nkuro kasie mu mba modin atuatua kata so se bribe enkurase no so wukọ a oham chichemu aduosia num akiripo nson 35.7 ena ye nkurase so wukọ hono ma settings kuro no amoso ho sa na omoje bribe na mu kire mu a enkura kase omoje bribe waso pa akra bopune mantai mu akra na dikan omahuri se kwam okwaduro obi amewa no mokram afi so asante mantai mu kuma se toso mienu omoso ko papa wa bribe na omoje pam afi so nkura hodo a wokọ ahom de omonhya da anya de bribe ne kitua bi sika sam nyente omoje kitua bi savana mantam no ana afi so atifido apie mantam mu metira north east omoso ketekete mampo na omoja we ni tunsanso ahodo aba asa hwenkuntabuo so de ma man Ghana ede ho nsem de aba bonten a Ghana mema eje bribe oham chichemu aduasia nwotwe akiripo emiensa ntisikapa mo de ese monta anye kitua bi na moje ye de na menkofo edie dada na Asa me manage omo de brayen nti ye na okay mate wasem na se omoje de bremo omoje de brayen mo de na 31.7 de o form ba ko na ha me na ye mo se mu ja bi ni mutum pem ansa eno so ye no kra o betimi aye no kra Kwadwo eye no kra na se betimi aye no kra wi share bi da o o badafo ba ko bi hwe nyame nko a amanfo odi hu ada ye biefo de se asa amanfo odi adanse ahwe amadanse de ne yemwie mna me ka kira Ghana mpanifo kurei ebe yi kakra nkra ebe duro nti resetting ne be ya adwuma sika yenko ya ni muate yanto akase bone so na dwumadi ampanifo edi se ye adwadifo moton niema ewo pavement so no eyade omobomoden eyi omafiri ho no eno nam so ama municipal chief executive edema ewutu senya east ewo 15 mountain ni mu eye Mr. Seth Sabaso nubanini ede atodwa ehem so omobomoden eyi adwadifo moton ade ewo pavement ni so nina ede akọ eye market foforo omasi a edi omode atoso eye Iron City Satellite Market so konom kodi omudwa no ewo honom na bro ko eye Iron City na Mr. Sewenubanini edi tudwa na ochem se huhia sa hobanbo ho nsem ebetimi akoso sanso na ebeboa ne akwantufu efa kwan ne so no emo ho so behenha wom na hunidie ho nsem so no etimi akoso ewo municipality nim na wo kirema ewo se adwadifo ne bomode hu ni se pavement no eye akwantufu ana efa so nti so mokoso mokọ akodi omudwa wo honom a eye ade ohaw ebetimi aba na ochema eye Iron City Market ide ebeboa ekwan bebre wo honom adwadifo ne betimi akotena ase no matimi adi omudwa ne ye na ode chopa kese kwama eye adwadifo no sanso na osra mo se omundi nhyehyeye so na ohwa mo bo se ya de a market omokwakoye ewo Iron City ye ebeboa mu ye papa din sense editudwa tais na ye di hu komo around the central business district enwa mu ni anope na ye di congestion nipa kakra bi efa wo so mo ye che na mo ni bebi a mo kwa akohedwa wo medinka ka se ya behwe ha eye satellite market ba kwa Iron City ha na ye share plan say be plan here before I be moving comfortable until traffic light issue ne ba ti anope ye ba ya na ye behwe mo tumo camera na there are empty shelves here nice market I wo ha nipa be miensa na omo to ade wo ndru 5 ha omo ha meanwhile no edwadifo I was saying komo ha no omo free ha akọ central businesses shedwa e wo kwan so and so this particular visit here is
is to make sure say you be you nyina ba onem pavement ne so na adwadefo wo no enye amanyosem ene enye nyina de say you be you mflo but gutters na wo pavement gutters nyina sili last week in so atu nyina nso ne nya baby fa into be hwa nkofo nso fa ma menem nyina akonnam nso ma any MP that is the main issue a wo ho I was say you mfri ho na ye nya kwan together with NADMO any other official tax force na ye timi aye major distilling wo ho no because gutters nyina sisi eni ya uti ye MC edema ewutu senya east ewo mfimfini mantani mu ni din Mr. Seth Saba sewonu banini enu achi anadwadifo bia wo honom epne aginesi a MC esi ye ne so se obeyi adwadifo no de akọ Iron City Satellite Market ho a omu chiema ya de ahoden susu betimi aba edwadi enim sa omo eba beka ye ho so on beka ye ho a ebe ma edwa na bie sa me hwe se edwa kama ya ma yen a enipa ntim a omu nyina tete kwan ho no se ade omo ba beka ye ho a ye ni beje pa ebe ma edwadie ne nso akoso market ni die se na odi kakan no fitiase ne na high shi pa sa omo eba beka ye ho so on beka ye ho a ebe ma edwa na bie sa me hwe se edwa kama ya ma yen a enipa ntim a omu nyina tete kwan ho no se ade omo ba beka ye ho a ye ni beje pa ebe ma edwadie ne nso akoso market ni die se na odi kakan no fitiase ne na high shi pa but edumremi no na ekofo timiami bi se bi mu se adentina omo peso me hye omo se omo ton ade amafo mba but omo prefer so bako gina ekwanu mu ewo ewe kaso ho no mo gina wa eden a omo beto and since that time bia sorry a na akokodi bia ho moreover so omo so mo ton ade wa so ara ne man so ne boarding dem bibi kakra bi pe no mo si 10 cedi 20 cedi tom prefer so mo ko kaso no mo ma omo nya ne cheap tini nyina so kan enema ahania de collapse ba omo eba beka ye ho so on beka ye ho a ebe ma edwa na bie so me hwe se edwa kama ya ma yen a enipa ntim a omu nyina tete kwan ho no se ade omo ba beka ye ho a ye ni beje pa ebe ma dwadie ne nso akoso market ni die se na odi kakan no fitiase ne na high shi pa but edumremi no na ekofo timiami bi se bi mu se adentina omo peso me hye omo so omo ton ade amafo mba but omo prefer so bako gina ekwanu mu ewo ewe kaso ho no mo gina wa eden a omo beto and since that time bia sorry a na akokodi bia ho moreover so omo so mo ton ade wa so ara ne man so ne boarding dem bibi kakra bi pe no mo si 10 cedi 20 cedi tom prefer so mo ko kaso no mo ma omo nya ne cheap tini nyina so kan enema ahania de collapse ba fo bie so me hwe se edwa kama ya ma yen a enipa ntim a omu nyina tete kwan ho no se ade omo ba beka ye ho a ye ni beje pa ebe ma dwadie ne nso akoso market ni die se na odi kakan no fitiase ne na high shi pa but edumremi no na ekofo timiami eni ya wuti ye dwadifo bi omo woka so a anomo so ede nsem sei ede tuja enti omo so ombekwa ana se omo so twintwentwan oh omo kasa ye do omo so omo do omo market wa deda na omo omo ana omo ka omo ho no esi dwadie ne hye da ambasa ma ko ya bone ne sa ye pese amanfo tie ne ne se kyena na omo anko a ye hu se de be ka omo asama fa nti kwan na de amufire ho na mo na dwadie ne yeden enkoso fi se be kwabla na ekoto ade na akogye kwantempon bo so a emwa MC ye de na sinyame nhira no yento akese bo no so ana yento aso yenko ya ni mai na yefrika so ade na ofimfi mantem ti yenko so anyina so ofimfi mantem na de hia wanem wo breman brakwa eno no wasikuma odoben brakwa mensenem e ofimfi mantem e de adesre me wo fa asefo no omu kiremu agana mampanin John Dramani Mahama efin so mo ka biewom ene ya nkwankura sika bɔ mata so a mo betumi de ya doye no mo sere mo ada ensam so bi ewo breman brakwa mpotem ho no wasikuma odoben a ha adwenyi pam ade se kirem se e mo fra mo ko school Methodist school num ewo krom ho no mo no akoye wa video nto mo tumi ko school kram na ade hia ne nsam trefo ka se na mo kirem se sansam so no abande de twam no mo ye ne be se mfinhia ba akoma enum ntam ni bapimu samre ne mpanimfo anwie na mo hwea ne mu senkaja mpanimfo afoforo beboa nanka ensam so mpanimfo we yo mu nwie ye no bibia beto din dia ma worom nanso meka se no akwawene ne se a akwakoye wa fidie e de ma ade hye no na mra DLFM nyama ne boni ka kire akwasi yeboa ekopie mum ewo breman brakwa eno wasikuma odoben brakwa mensinim e ofimfe mantatwe nko na ade hye kire mi se ye kra kire emene ye hunu ne kuroma ne nyasem kumo sensu oto a yentumi ntwansam so no enko school sanso na meme ahodo a mososo wo
ensamso na chire no sensuo ntonso obi antumi fro nkokrum kotɔhwe enti ene ade hye na mane omu hunu na nsutobre mu no bra mo bre no twede ya mponyakopon kuto no wonim ade hye ne chire mu a sɛ de ensamso na ye no sensuo tɔ na agiri fa so a wanhwedi na wonim na akɔfa so pɛ danto awase ma owu atwede abɛfo akɔ ne senti omode ade sɛ de ato Ghana mampene ankwankre mo sika hye mata so ma sei omo srɛ mo ada sɛ mo ya adɔye a ade hye mo breman brakwa empotema west esikuma odobe brakwa no mo hia mo pa mo nkoye nsamso no sɛ be ye bɛboa na sukuufoɔ betimanya kwanya kɔ school na ade hye mbo mmɔden akɔ empotema no mo so ma ho ba mmonsɛm enkwankɔtɔ asɛm ade hye na gemre ene DLFM ade boni ka kyire akosi ye bɔtwetwe nkɔ na nsɛm sei ɛna mo de to yanimo isi titiri no sunu twa hano ede ntumi ede emba na sunu tokoro na yi na school fo ponkoro na ede omu ntumi emba ti okofra baby fufura ansa na omu ba di titiri no school fo nti esra mu a won hwe obe aikwani man kakra na enso na yaso awofo so ye bre ye fa akwa hu be ye fa so ukofa echiwo okoro ansa na otumi ede akonti esra mu mbobo na munye akwani man ye eye school do be bla kwa impata ye friend be man bla kwa afani ye jini aha ye bla kwa master school break have 5 years na abandon in South can say or Baba Yama. I shall anima Omu Kaka no Moko Kaka go see there. Maybe I do need school you cry and to me come you. At least over school may quantity because of virginity. At least say your coin F could see the next way answer your sign about school new. Inti aban fufura awabe we dey agislede kasepa na edu to anim say baba wa behwe yankwan yaman because se na ekwan no so ewa ninti no wo fa achi wo ewa ninti no mofra no se na wo mofo so say wo mbe fa ha ya ade so wo fa ha na wan hwe ya utoma wan hwe a na de nyone fufuro so aba nti esre pa say aban baba ye mboa ewo blakwa izongo blakwa mataji school emu na egnya ye kase wa wo hwa bridge ekwan kakaka enda hoi wala bridge away you feel number bi na bridge wo bi was start way za bridge 5 years DLFM 106.9 be bridge kase school for be fam after so dia ko school wo hwe bridge o ma ba be tisi am fa ni be ko school ati so mo ko fa ati ansa na mo atwa nsu bi o ansa na mo ba sia ko school abra mo bo ka mo we bridge mo ye de man aba we de yesrɛ mu a mo ba na mo be ayesa be kum nipa yesrɛ mu a ise yentumi fa yentu fe du na du a eni de bobu yentumi fa ati ye ko fa ji ansa na yetumi akɔ yesrɛ mu a ani a woti ye aya me wafa asefo a wonom ewo breman brakwa eno no ewo asikuma odobe brakwa mensenem ewo fifi maten madesre ena woti ye na mane boy yensem twani ka kire akwasi yeboa ene de ebesom yen we na Ghana ni de adure no ye ba wo nche ne wonfa ncha ye pa madwen kire no ena mane ba ko mienu bi nti ye ntimi ankenka wonfa ncha ye pa de adure ye ba wo nchen sofa na min sofa asema da prusu nie aso ye hwankunti abuosuo ewo man Ghanam eden krawa bonten kire mu a o man mu kwa kopa adwuma ya kata asosia ne bribe no ekwaso pa na mama no aba me nwafa asifui oha mu nchiche mu aduosia nwotwe akiri po miensan kuto ye mama o moje bribe okrum hanom ena ma no nso ye oha mu nchiche mu aduasa ba kwa akiri po nson enti aba ne zero bi kopa adwuma bra obebre pa na mpentenkwa ebi mo bombaden ade mponche enwan ene anomne ya drinks akodo ene nuane ana afin so obegya oto mpam enyina ka ho a omanyi mo nsem Ghana ni wote senzem se na ekoso ye manyi mo ate ho no ma wo ho ya wo sen 0534050199 0593406565 hello majo Mejesu o meda efete ya me adom bra kwa me Adwoa Sikapa ahofe no no ehye yie de I suhumi sa wo mi de card trotro dan trotro okay man that trotro possible yes bukuma Ghana obi ko page ma ya black no de omoji pa ana se ma no so no mo ko page ma o so sa de no mo de yo ya de o ko so de pen fun mo hwe na sa de no mo hwe no kwan okay so bi kwa ko page ma ya na won yin ba tan sana o yo bi ro kwa o so ya mo fa ho kra ke no mo hwe no kwan ka cha me do fu mi pa wa ka kire no a ka kire yeah hello atize nyame adumo na so amra adumo ya pa ye de nyame okay o de ability wa mati medimasi bye bye bra kwa me ko yambo next week
Osu betimi abodi aguramu 053405905934065655 ade a me wo faase fo ne ye kurum ha no wate ho nsem de na wo kan fa ho majo mama manjo boko de ese yie pa wo faase fo ni o ye ntie we ayi wo faase fo di omo ha adwen pa enye ayi abegma fo nko a o hankwan kure nyina ka ho na ka o topa bro kwa page ma kra manager na oda oye be ma nkwan dia obeka so de wachi beka fo o si adwuma ben ya toba adwuma ko hanso omo de aduru ho ene asem na ayekese be fra ba ne pa so o ma mre bi enye adwuma sa afan no okay said you obey sa de ni bia na mra ni all right nyame vedasipi mama Wose obetimi aba omo se omo de ade na du ayi bia omo ye nuane nyina ho nyina am se wokopa adwuma enya kwa o kurum ha 0534050199 0593406565 aso ehwe nkuntabuo nsem so de abo ye se brabo de mema no dodo na wo ye den obeji wanso ma akwan majo Sammy bi se akwade etema committee 11 champion meyentie o Nhyiraba Kwadwo na adwuma obo adwuma vedasisak Agyei we die Say, Bedia, Uyi, Ghana, 100%. Say 99%. 5% pay. Bibi to say we say we are manager. And ya de obey that. Oh, I'm paramecra. I'm paramecra. But Oko baby to say MP no money minister no me ade ade. We 100%, I'll be 5% Edion. Entino Nameshe. Matisak, Vedasipi. Mati, Yamebe. Also, bet me about the Uramu 0534050199 0593406565. And Kuntebu Abenio, yes, a memano. Bawaya de cra. Obejo. Majo. Hello. Senior. Yeah. We didn't have a every. Champion Frosty. Mr. Bob Barnes, we didn't have the pa, my entire way. Master, I'm working there. No, I'm your papa. The corporate cocoa border, and easy. And the amount what you do so far, and so it's your grandpa. Oh, Kafra. Yo, me that's Mr. Bob Barnes, my you. Yeah, blast on me, I want to say. Yeah, me adom brato me a bridge and kama e ye de. Se ye pa. Na yenti ba wi afre me na ye nin komo we kire on ndo ankomo ne ye ntwetwe why. E pa cho mate. E pa cho me yenti o. Me de na me kan say ye nua ma ni bi so hardwe. Because dressing bi no ma ya na. Am dress the coffee. O kwa na wa hipo on. Yes. Ya na nso ni. Okay. Ja no so kan ho bi. Na me de me baba ho fe pa. Na wo a onim. Ade se suban ne be ko ne so de. Ke unu se me di tio ne be chesi. Woni ne be wie kura. Me na me kan me kiro. Ne. Me wa fasifo ni tio. O me ho mo yi. Yo. Ba te pa ya me shira opi brato me. Majo. Ya me de. Ba ho fe udi ne ba bia ga sefre. Tama kom di tu me dis. Oh, me ses mi ntashe ye de. Say ye papa e mo fa 10 gram. Oh, me say be ma 10 gram we ni am fa 10 gram wa wusi ko ma na so de ko jane. Yeah, one for my flow. Mama, me my feel settle. Hey, one for. Mama, me you. I told you I will cast the mama me for my mean to me me gonna ho kwa me here. Stretch we Sabeka, stretch. Yo. Mati. One for. Mama. Hey, what for so for prayer see go page my ya no more we and say ya more we and say then me nim you do amofo yo na djuma ne bi se nipa na me ye na se wo be ya na ye bere eno so ye ne we dey yes re wo omuma ye ntumi nye djuma se akwara wie school no ko page ma kwa osuro o ko ye kware no Edin. Oh, yes, there were mobile na ya menye dwumanye no munye bi hweye. Medasi mama. Na nyomu ye dia we say dia mboaye. Enu kwa sembo ade mu akwa.
Wafafa nyame sum sisi adwuma ahodoɔ mu wate. Mate yɛbɛyɛ ho adwuma. Nyame te ase yɛbɛfa. Ufampaebɔ fa sisi adwuma ahodoɔ mu. Mate bɛda ase. Yɛbɛ nhyira opi Mrs. Minta. Madwo medɔfo. Madwo. Mpacho wodi na ba bia kasa free. Mpacho kwani ni ya chama. Sister Kwane, deɛ asie ne yɛmɛyɛ nti o. Ya sɛme deɛ yɛ ma ne mpo na ya sɛme yɛ mɔbɔ paa. Ne mo deɛ na ɛden o. Eta so yɛ paa. Oh, monkafra. Ma ukita quality. Yeah, what like yɛ de fa o. Nso manager bɛsie system de work ka ho. Weti aka fo. Ai wura de nyame hu yɛ mɔbɔ. Oh. Deɛ koso paa. Monkafra. Mate me da se bebre me fa me last caller na ye de asi me do fo majo. Me jeso. Senior wodi na ba bia kasa free. Enza me kobi. Better senior me yenti o. Unim sa de koso a managers sa HR4 ne guest ne dan wo. Yes e njanju boni ma woni aba me bompa se wadu benye bi pa na kem se pe. Keno so enye guy kura o. Ke be ye guy pa. Okay, ni better. Sa HR na say manager no. Bon, e ba na sa na ne ye hu say me kun sa na adwuma se no ye. Ana say at the phone se no ye wedwumi mo no. Fine pa. Umpa bo ne nyina be bo bia ka akiri. Ene yampa. Se na ka team pa na ba television so. E wo sa ne pa no wonim ene na social media. Na so de be adesua. Na ayensen na wanya me nkyira opi ne umpa bo. E be ye adwuma wate. Me da sipi. Mesre bredi nti ye timi mfa bi mo mfa ncha ye pa mo friend no kase bo ne yabu ni kom se pon we mu se bufuo no eye maze me belantwi ne se mu ede ema yen be ma 10 gram wini ahofeje ne Facebook ne ye joint operation champion tailor ana fensu me wafa aseketo obo adwumaden ofie apa DJ Omarion oyefie bosom ona de ekopi mo Facebook no so senior technician on duty no eye DJ Zigby o de bo modern chichima afire ni fruma ede ma yen akenkafo mienu aye sinkunwa ye hone tia sentemu ebese mo no edi ameje so no eye takwade kodwokrom twabe wode hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunsi wompene mene me wafa ase ba Adwoa Agyei Sikapa ye kwene eja mo de mo ahye Apakan giye chinsa so de akopama so nsem ebeto aso na me ya adom akosi ada ye behia e o mesom gise dwumadie ni so ye mamu nyina mo enitia adehye Efrem Eric Kwabena Queen, former Kotoko striker, former Blaster, former Petrojet striker. Sebano sports mu esuko, sports mu ekukudam, sports mu striker papa dia. Uyi Apakan fiwa etisenia wasaka puma na wanchiri. Sports mu taekwondo, Apakan give it to them. Midindi Angela Abna Sabia, Cosco Risk PSB Modern Basic 4. Mitie Apakan G8, Apakan G8 aya number 1 until BNC and Midamas. Sara yankupo peno de na yankupo atworo se ebe ho no ene be ye ho enti yeda yankupo ase ansa mistakes na ba in our player side na wo mutumi equalize ye no inshallah bro ni se mi ntumo me ase obehwe na wasiye no mabi baby what the direction of Kife's economy here direction me ye na ediko ye di kwa wini na ma kofa obi aba na ma high diamond na mitianika kind of you are journalism some of you don't I think you are doing like you don't go to school direction man I'm taking Confessor to a good direction we thank God we didn't lose in our home today 4 matches 1 point. Alhamdulillah. You are taking yourself for bad direction, action bad caution.
Fiada gbe wotro ya melegbedura no vinyo fogbotofio gamado menoin Freestyle Friday Sports ye metwogbono tamere kukuno wotro ya la yo madena grona madena mesia mekropomotofio no chome radio other deal 106.9 Sports dimila ye menoin metwogbono anyami ganyo bi tuobole bon no ko ye Facebook YouTube bakene menga bo hefia no yo bakene ube she watashin wake Freestyle Friday Sports ni ba mekwa bo fa ni ochemoku ni mukwa kemoku ni mofia wake radio afo DL 106.9. Good evening to our cherished listeners and viewers watching us live across all our social media platform. Friday evening, we are back on your radio. We are bringing you Freestyle Friday Sports. So please don't hesitate to call a friend, to tell a friend, to inform the whole family that DL Power Sports Update Friday evening edition called Freestyle Friday is airborne live. Ebusia, mami nyina we so na memo adwo ema wo akwa ba mbepie mo ewo nkrampumpuni mantem agia tubika safidie kese ba akopeso DL ohani nsia echiripo enkron ene eye fiada emera so yatena se na otwimuni nyina agudie mu nsama etuto dwano yesanso efa echire ni ama okwan na wafre na wachire wadwen ede afa na otwimu no ensama etumi etodwa ewa agudie mu ano ene yaturi din Freestyle Friday enti ebusia na fiada nso yasatena se ensama na otwe no etwagui wa agudie mu no yebe fa echire di ama na afa yama okwan na wafre na wachire wadwen ewo nsam no enti ba bibia wo bia no frobi no bi nkanchiro bi se enche bia ebebie kwan atom na otwe agudie mu nsam etodwa ni a opese wo kan wasem bia no na watumi aka wasem ewo enti yatena se yede ensam no eba na ebusia yatena se yemfa se da kese emfama adwumaku a yefom Lumba ensupa na Lumba ensupa yensu abadwaman so ebusia emude no echi ewo emu ya kama emu hode kama na asoya Ghana ba ma mtumi krata eni tumi se ombetuma yenhwehwemo de afani yedi ne ayenomo ya from Food and Drugs Authority oma yenhwehwemo agya tumi se obepie mo Ghana na opensu a ahenche no ehye no na odi ne hene dia eno ani Lumba ensupanti abusia baby bia wo na anwumre a wotie me no opensu a obennom na ene ewura ni paduen ma obon se wanum nsuo eno ne yaka na budunsuo eno a ene Lumba ensupanti efiefie mo momfangu mu fridges mu na wonton enkola ne kosku a momfa bi nhyɛ mo bag mu na momfanko na wotweadu ayie abadintoɔ aware ene dwumadie bia wodi bia no fa bi efa som ahoho ana mo amotonton so no Lumba nsupa no na mekamfo de amoton a enkrofo beto na mudwa na amudi nso no etumi etumpon de amam bibia fa nsu a ye no mo de abusia eno ane Lumba nsupa enije samne se ye woni sachet ene ye woni bottle enti wo obi a wo de ope bottle a obenya ope sachet nso a obenya nkran ha ya to apeten ba bibia wo bia no ope bia obenya na wato wo dansoma ne mpatem no ebi egum madam abanyamecha so ye chakpo obenya bi atowo na obehunu wa P2 lane oben Lumba Sport no 0557 349 401 0557 349 401 ana opiem wo fanko ne mpatem a Mama Vic Akachi obenya bi wo ewo Sport M Washing Bay from Mama Vic ewo 0500 680 783 Lumba nsupano be PM ewo DLFM yakache ewo nkran Gbogwa Junction yani Wisconsin International University ena di ani hwe Bora yan reception wo obi a babetu ni bia wo no oni ni ndi nkomo se ope Lumba nsupa na wato obeli diu no wa guide o na watumi anya bia to na bibia aye kama dia ma ba bia wo bia no opese wo ye distributor wo ye agent na otunton bia friend numbers we na woni mpanifo ni nkomo ana opese order na otwedu na wo koye programmer friend numbers we 0555 0 no about 5 miensa 274757 ana 0577 475343 Lumba nsupadarma ya transi Freestyle Friday ya de eba ebusia nche bia no ya bema okwana na otwi agudie mu nsam atodwa nyina no na onso ne apesa o kan wasem bia no wa be kan wasem numbers a enche bia no ya de be fam course no aye as usual 0534 050199 and 0593
406565 enchebia maybe lines na tumna otwimui agudio mu nsama tuto dwa o Ghana ha ye kan ho asema fiti juada besi nda fiada no onso wa kire wadwen e de afan na ebusuan ye run true na otwin no nsama kese esisi no yamfa ebi enkaka ye ho dia obeka ya Unity Cup no eguso ekoso ewo eye London abroach memo ewo ye Colonial Masters Chrome England na obeka ya Ghana yene oma ye friend Nigeria Jollof Derby neba so na game no kwawie no na Nigeria etwa yan kame no ema yetumi atimu baako na on the day no ebinum se mrante bi performance na enkoye ebinum chiwa local players na ye company di ma no dodro na nya opportunity eboye Benjamin Asari edemo onya Kamadi Mamudu obobi ena obenya Abrante ye friend Razak Simpson boy Kwame Poku obeye boy enkrofo so mo money mo ntwa tew enti sa local players na ye piam na mo nko blasters no aya ye nya abotre odwen ho sen meje wadwen kire ewo dwumadie ne so enanwumre enti Nigeria hye Ghana ye film ana ye ntumi anko final enti no ye kobo 3rd and 4th place ochina against Trinidad and Tobago. Now the big question no ye local players no omo performance nkrofo say na friendly game krani na mwantuma mona World Cup qualifiers ni ade he ne yamfa mo nkobo ana eno no enanwumre meje wadwen kire local players no uhu omo money sen na eko edemao ye di ankomo na anwumre and afen na otwi no the question ni nyina baba yes ye wrap up the season no enti ze wahwea ochina ye ana weekend we ye bo games we anaka last game ni ye bo say why na Agyei league no nations na otwi o makasa almost on Agyei league no ene babia ni go star still almost league no Agyei ana as antikotoko enso na say omo afedie ni aye de omo ya atwe omo kakra mo Heart of Lions so no eni tito enti league na nkasa no why na Agyei league no why na Agyei league no afi na unim se emma no omo middle league no ekoso na Samatex emma team na qualify eba emma Premier League no and the big news is House of Folk emma team no qualify eba emma Premier League no next season na nkrofo etwetwe kotokofo se kotoko House of Folk apa emma team and ma qualify eba emma league modi awen nanka we has de womu na kotoko de womu nanka omu hia nanka kotoko ne has man nso de boani a ebe fe papa ni nyina wonsem atrend na otwen sesi ade is set enwumere ya wo zone 1 bobo kwa ye friend Techima 11 Wonders achi RTU abo mekami no matimu bako enti Techima 11 Wonders is also back into the Ghana Premier League and so enti sese no 3 teams ebeba Ghana Premier League no de yehu na zone 1 no Techima 11 Wonders, zone 2 Swedro All Blacks, and zone 3 no Huawei United and so ho ene na otwin sempi na trend na report bi afi has akache ba ne say Abrante friend Patrick Razak Omotoesi was started any House for training ne akika ko ne wanhwa Patrick Razak ebe saba back to Boboku a your friend Heart of Folk na otwin sansem no so etumi trendy ye pa na House of Folk in my team na o ma qualify ebebo league no ena omu coach a coaching member team na Abubakar Wata o se obo ma ba so ma ya de obi o kan bi a has my team na qualify no obo ma ba so take that opportunity to congratulate the Oaks who has come in the Premier for the first time. I think that Oaks, the board, the management, and the operation lady who are making everything possible to break this thing. We thank all of them, the coaches, the players, the fans who were there, and all House of Folk people. Because House of Folk, we are fans. I say it's not the fans, we are the people. It's the family. Abubakar Watara enebusia watenenka enso wo ha yere wonsam ede asomsam radio ye bie awmana tum simaka kraya edi anim no na wotwe agudio mu nsama yedi won komo nyina wa no obetumi aba na wonso ne awoka no wetumi aka fa Black Stars no local players no mo mo huni se nkrofo se twie
Now we friendly game crana mun to me more. Na ya sorry na local players. Yenyai sa local players na Blasters no. E woma ba kubi kwofama no wa boba e woma ba kubi kwa no wa kohwie sa enti yentumi enje omundi 0534 050199 and 0593 406565. Ofre for the campaign odi ni baby akasafi. Me din dia be kudrosem kasafi go mo asen. Bra pen mpacho yenti we. Local players no. Aya don bit na bo Blaster no. The league na mo bo wa na kro mo bo na say. Enipa dudu say na ko park e ko show mo. Aya don bit na bo. Bo mo bo wa e obi an hwe ha fe ko to kwampa za mo bo hwe ni bo mo ko park. Ketam na 2006 local press ko bo no mo ni press be na bo. Sure mo tayo ho se na pia ho ese no mo bo mo. Ba na mo ko to press be. Press be na mo ko to mo betumi abo mo. Local press nde mo nya abotwe. No mo na bo wa e de nya bo de bo Blaster. Me da wan say. Bra penny yanso yeda sesel for ba nyame enhira we pa. Still obetumi at the audience so aba 0534 050199 and 0593 406565 now twi en sama ya boroboro so fie ha ni nyina no ya sanso afa kese ne chiuba obetumi at the odi aba has in my team no sesi togbe afede why adio o share the way or the has team no kwa ya mo papa na baso ene hwe pobi man project o share has commercial center we see secretariat edi amomo ene house of folk meme enshada anya bad biasa o sanso ate my team ema odi oma qualify edi omo ba ma league mo papa na yammo na baso wa ya the investment a oye wo Ghana football mo no na famiti yammo papa na baso enso na nkrofo se kotoko we die ni aka edi edumo so mo nso mo nyana mo ntem ma team na mo de mra na yenya classico ni bi ewo ma league no touch my 11 wonders enso anwumre o match RTU atwimekwa ya omo na 2-1 ema touch my 11 wonders a qualifier omo bebo eye Ghana Premier League next season from zone 1 ye de ni nyina won sema dia ma yen try na yemfa ba kumienu bi nkan na yemfa NC 0534 050199 and 0593 406565 oba ye befa na onso ode etumi edi ababefem enso so ewo ho na upiemu amanoni a nzembubruja anso ena ebubo fi oba enchi bia mede wonsam so edi ebesumo na unim se ochina wo Alliance Arena ewo Germany Munich ampaye bedwa UEFA Champions League final no eba so ma memfa kola we mra na memfa wonsam besumo pache odi ni bia kasafi. Hello Dabi went to me and so sa kona brabium 0534 050199 and 0593 406565. Now sana mekano ochina wo Alliance Arena wo Germany no Empire ebega na UEFA Champions League 2024-2025 season no final no baso na referee friend Ivan Kovac ofi Romania and kwakodisa game no ochira nwumre 7 p.m. King and asa game no baso na bobo kwa ye friend no Paris Saint-Germain omufi France omone International Milan omufi Italy na edibebuani ochina wa wo hye no na waji afi UEFA Champions League no edi fi ochina no pa ye ba 9 to 12 ye de wonsem nyina ebeba mpache odi ni bia kasafi line si abotre try so entomore try etoma ye betumi afa enso ewo 0534 050199 and 0593406565 into ochina UEFA Champions League no final no to dwadede ndin a enye asem keto akra ewo na Liverpool akache no nim say Trent Alexander-Arnold FUO eko Real Madrid na Trent Alexander-Arnold eko no say Liverpool for enya obi no ba no behim na right back wono obebo Edmond na Liverpool for na confirm enwumre ya say officially no ende no Jeremy Frimpong eno mafano pacha odi ni bia kasafi Family for Kanish. Bra Paul Kanish pacha entio
Yeah, come Ghana for a Qatar dodo. All the time, if you say a man look up a queen. Yama makwenya no man yade a ya botre no se nya yen kasa bebre na o mun ya do mun yade we as no for one na okotu ya fi na ye fra o to men ya botre mo ni se be en kaka meta mate brapo ya da se oba nyame enhira wie pa enti sana America no bobo kwa ye friend Liverpool o ma sign abranti a ye friend no okay my means we pacho di ni be bia kasafi Moses de Dawoya Bramos is doing Yampache into look up here, no. Because we have first half now. First, we go home, but let's see, practice make a man perfect. Second half, no, sir. After that, again, our woman who say, one will call high, one will call in there, some year woman. See the one more year, it's not the best for you. Now, one should be no more tired. It's one more yard. Now, you shall. Bye bye. Bye. Amen. Yeah, that's it. Also, bye. Enti na me can Liverpool asem say Liverpool for confirming say Jeremy Frimpong right back from Bayern Leverkusen oma signing no sika APM no 35 million euros. Hey Liverpool for my idea to me sign Jeremy Frimpong quality right back say for 35 million euros there with cheap because ball boy we bopa and was signing no 35 million euros are airful. Pacho udini bebi akasafi? Blanca Dodoa. Mpacho bra peni yentio. Pacho na Blaster opana ro se wo bobo dabe. Ochina 3rd and 4th ye ne Trinidad and Tobago. Aha, na Trinidad beta. Me confirm time na ma wansa na ma sorry. Okay. Ye nya bo trouble because players na aba no. You mo first time o dare we to ade dey wo start na assess na ya na wu to. So the year na trouble the bia ba kama why mate okay bye bye menso medas pass bye enti Liverpool for no omenya Trent replacement in Jeremy Frimpong ejekum na boy we ni chief Ghana na so obo Edema Holland enso ewo na meka say Liverpool for assigning Jeremy Frimpong as replacement for Trent Alexander-Arnold from Leverkusen 35 million euros 5 seasons and everybody am Liverpool until June 2030 no Real Madrid for so confirm sign Omafa Trent Alexander-Arnold English right back Omafa no from Bobokwa ye friend Liverpool na sen ko over free now so Real Madrid person mo de ne ko FIFA Club World Cup no ntino Liverpool for say hwe eze mutu eska ansa na ya ma kwan ma mo de na akobo Inti Real Madrid agia tum so betua 10 million euros and the amabobo kwa friend Liverpool as compensation afen so no Trent Alexander-Arnold ni June aketua no Liverpool entua Real Madrid for betua na Trent Alexander-Arnold signing 6 years contract until June 2031 and the ama Liverpool memfa last caller ni enwe last caller udini baby akasafi Apakan GH. Chairman General. The only survivor in Shai. Rapeni, enyumre mpacho yentio. Nyami adombo ko mete wonkana ache. Ma frache. Mitati rubara e friend Manfreda. Oh, fache. Apakan. Rapeni. Pato ina botrema local players. Afina omambo ache. So say nene mu first time na ma freba kuba no machia. Enti redeem nani ho enti so mu bo ko monima ombe yere ake entire Black Star team no enti yemnya botre mom afi na mu yere mu bo bakubako enti me coach nu ka se anu nti on from mu bi ma match dia enti we e ya botre mom edase Ate survivor yanso yedase se obaye enti Real Madrid are confirming say Trent Alexander-Arnold oma signing no from Liverpool and so ewo niamete ne say no pe jersey number 66 no ashe ewo Liverpool akachi na so La Liga no sam rani niwo untumi nche jersey number kese sa omo no 1 to 25 na obetuma ashe inti niamete ene say Marcelo jersey number 12 na Eda Madrid no Kamavinga ko fashe kakra ena waja to eno
ɛna bobo ko efe no Real Madrid ayo madwen sɛ ɔmo de bɛma Trent Alexander-Arnold Juada ɛna ɔbɛpa no ntoma na ɛyɛ likely sɛ Marcelo jersey number 12 no ɛna Trent Alexander-Arnold ɛbɛhyɛ ɛde ama Real Madrid a yɛde wɔn nsɛm ɛde ama na Manchester United abɔ ɔmo second game ɛwɔ Asia Post season tour no a ɔmo yɛ no na ɔbɛka ɔmo first game no Asian All Stars ɛhyɛ ɔmo 1-0 ɔmo ntomate ɛnso nnɛ against Hong Kong man no Man U chi ɔmo bɔ mɛka pɔlipɔli mmiɛnsa ɛmo ɔmo ti mu baako ɛnso a yɛde wɔn nsɛm ɛde ama ntini Man U afei de ɔmo win game baako ɛwɔ Asian tour na ɔmo yɛ no mu a yɛde ɛwɔn nsɛm so ɛde ato anim a ɛnyɛ asɛm ketewa na Man U kuro na no nea metene sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ swap deal with Boboku a yɛfrɛ no Napoli na Man U say ɔmo de 40 million euros ɛde bɛka Rasmus Højlund no na ɔmo de akɔ Napoli na ɔmo akɔ Fabrante a yɛfrɛ no Victor James Osimhen na wabɛsi akan ɛde ama ɔmo a yɛde wɔn nsɛm de ama wo abusua yɛmfa nsi na yɛnkɔ na awosoɔ ɛmɛtoa so twɛdi ampo Nyankopɔn ɛyɛ adom ne yɛ wɔ nkwa na yɛ wɔ ahoɔden a ɔkyena anɔpa nɔnkron 9 am ekosi 12 noon yɛbɛba na yɛba bɛ somo ɛnso ɛwɔ Boatma Millicent Lampard ABL 6 mami nchia o enanwumre baby bia ɔwɔ ɛno yɛ Boatma Millicent Lampard ABL ɛna afenso Jazzy the General ɛno yɛ Joe the General a colleague journalist ɛwɔ Koforia Joe the General mami nchia o enanwumre ɛnso ɛwɔ aseda kɛse nkɔma Kwame Afum ɔtae ekyire ɛma yɛde nsɛm no ɛde ɛbae DJ Omarion ɛde yɛnkɔ Facebook and YouTube ɛma wonya bi hwɛ yenda DJ Omarion yenda no ase enso wo ho na yen callers a mo frɛ nyina no yɛdam ase mo a mo hwɛ nyina yɛdam ase Nyankopɔn enhyira mo na edin a megye so no ɛyɛ ayensuo no de hye Apakan GH the Blessed King Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena no pa no nkron kan yɛbɛtena ase yɛbɛbɔ mu akosi sɛ dumienu bɛbɔ ɛyɛ DL Power Sports ɛne yɛde bɛbrɛ ɛwɔ DL 106.9 me kwedie minchi a me amebra penny Mr. Kofi ayenu wo ayensu ano so ate ma minchi a no wife Sister Mary and so ɛwɔ yɛkɔ ɔkyena no pa 9 am kosi 12 yɛnhyia Zigibi take over na ɔde awosoɔ no aba bɛtoa so ɛde amao yakra obibia ɔkyena no pa yɛbɛhyia